Dudong, siga maganda ita. Nyok, dandan ni di ka nabigbig ka. Ha? Uri siga. Dandanisaan kamot anabigbig. Ta nakapurma kamot iti kastaunay. Mauraw. Ka, gagangay ti asinsado ti biyag na, pare Dudong. Ha? Ang uwan ngagpaisaw, pare Mauraw. Madlaw kumaday takay. Kumpleto kan iti alahas, rilo, singsing, kwintas. Na! At dapay aritos mo Sika na ti asinsado ti biyag na, paray. Kun saan lang nga iti ramay ti imak ti ayan ti singsing kaw. Mabilang tay katagtingin na sapatos ko, Aday ta. Ha? Inikat mo ti sapatos ka ng medyas mo, Mauraw. Kita mo ti ramay dagiti saka, Dudong. Ha? Na? At dapay singsing dagiti ramay ti sakam, paray? Kawana, ha? Kasan la asinsinan asingsing dagita, paray. Ore dagita rilaw, kwintas kin aritos kaw. Ay, nabalor dagita, paray. Napintas sa ti trabahom ijay syudad, Mauraw. Mijaw. At dapay lugang ko na, Awan ti asinso di ti lugar tayo. Iso ano kaya mo o masinsaw? Ibagam la kanyak tatulungan ka, paray. Ha? May siriknak iti trabaho, Mauraw? Wala, ha? Kwalipikado mo lang ata. Ay, anan to pa'y babakit ka nilala kaya katrabaho. What? Anya trabaho aya? Ahintay. Ahinti iti daga? Saan? Nay, anya ngay nga roday ta, pare Mauraw? Basta ahinti, Ahintay, paray. Amang ano ada nalipat Dudong. Awan mat siguro, bakit? Agan anad ka Wen, oras ka. Agan anad ka matapanawa. Wen? Wan. Sikat yun pa nga aganad. Kan agsingsingpet kay ti lugar papanam Di kag bababae ijay. Wen, sigun mat anasing patoy asawang bakit? Jak maarami, di mangisukatkan ka. Tasi ka lang tilabkaw. Anya ngaya trabaho tinastrakan ni Dudong anak ko. Jak amo taamon na kanupay lang nanang. Di matinlaw-lawagan na imbag ni Mauro. Basta ahente ko na namatlaang. Anya? Day paigayang barairong amauraw ti kadwana. Ang mga no isong-song na di asawam kang bisyaw. Ha? Puso na di amauraw. Nakalalas-taw. Ay, adamat panunot ni Dudong tatang. Amo na matinasayat kan saan? Saanan nga ubing, tapno pa'y sungsong ka ni Mauro. Napintas siguro ti trabaho ni Mauro ijay. Isoan na awis mo tin ni Dudong. Diyak amo Tay jayon di tarak, paray. Umay kan ta mga numaunaan ta. Ha? Agora ka? Apay? Apay dahi ta atrak, Mauraw? Basta umay kan. Dito. Nagpisto na dito yan. Tay jayon, darasam. Unaan tan lagi ti kakadwa ta. Agkalkal tay ti basura. Ha? No kasta trak ti basura dahi ta, paray? Wine, alam mo? Lalaingim tagkal ka, tapno makakorta ka. Anya? Ay kwa, jak ninamnama akas ti trabaho ta dito. Di kan sumanaw ko na. Kita ang piramida ka, ta, tuladin na ka. Kastoy. Kastanay. Lalay ngam tagkal ka la. Daytoy, andaman. Makitang daytoy, dunaw. Putod asingsing? Kasla puro abalitok dahi ta. Kuway! Madlaw mo no piki, wano saan ti alahas ang kaday? Puerta adagos da ito yung paray. Nan, agkalkala mangaruday. Mayata, at dagayam nga agpaiso kwarta iti basura. Makakalkalak ko iti buda. Awan day tabuda. Malabaw. Dagi jay na dadaal kung daanan nga alalas ni makalkal mo, paray. Angam na balaw. Mala, agkalkaltan. Agawa ma.
Mailakok dagitoy kwarta man ng paray. Nagsurti ka matay. Ado tinaalam a basura, apakairanuda na. Wala. Pasensya ka na paray. Di ka mabalin nga ibingayan, iti masapsapula. Makanla, ti mabalin ko nga ibingay kang ka. Diyak lang pagharap ababay ni ti basura, ti bimaknangam. Kiway! Nagbabak na nga tattao ti lumugar dito. Di mo makita nang dadakkel dagiti pabalay da dito inay. Uwang nga raw. Pasi ka di abroad dagiti anak ken asawa dagiti da dito. Iso nga nagdadakkel ti pabalay da. Basi la da dahil dagiti alas da. Yung oray na balor. Ibuling da. Kunaklanoan niya nga, hindi ti bagbagam di pare. Kas jala ti imbaga mo. Tapno kas lagpaisaw. Anya? Ada pa nga rin nang ibulang itirep. Iso da ito ada dito yung kwarto apagababanga. Patitibay. Wasing machine kanda dumapay. Pasi gamin na basura tinaggapon da kita. Ha? Kuwamparay. Basila dadahal dagiti daduma. Repair kaon. Ti daduma awan dadahal na. Na umaan dalaang. Isong yung building dam. Kasta ka di pare? Kano da pagi building iti silpon. Kita ti silpon ko na eh. Kino imbasura da ito. Maya gayam dito yung mauraw. Kayat ko. Nadalos mo't at trabaho ti kastoy. Sana nadalos ti trabaho ta. Kano nagrugay. Basura ka nga ron ti kalkalan na. Ha? Kwa kayat ko asawang pare. San ada ka? Sir aramidin ta. Sika magayam ruda. Ay sumrek ka na ka. Agyaman ak tatang. Apayawang pa dya sawam. Awan pa'y tatang. Magustuhan na ti trabaho na ijay. Iso asaan pa'y lakan ng agawid tatang. Paliwawang na dyan nga sawam. Puno nga tayo trabaho tinapanan na dyan. Insungsung samit tanday dyan mauro iti inom. Babae kas kada sugal. Ay saan tatang? Dakkel ngamin ti masapsapulan na ijay. Iso adi na pa'y kayat ti agawid. Ay wan, dahito iti pangaramanan niyo kano iti sapol wano birok dya asawa. Sa karibo a pesos, Mike. Wan tatang. Dalud mo, Ruda. Adda tatang. Ay awagam ni Dudong, takasarita. Darasag. Kasanong ti trabaho yun dita panawan niya, tatang? Ay napasa ti kontrata niya balay. Bakante ang ita. Naimbaga no palubusan na kay ni Nanang. Mayat dayjay. Apay kita saan. Isukat ti batong palay. Saka. Ha? Uray makalawas ko la dita. Kaya't ko tiyag sideline. Padasa mamatiyag sweldo iti dakal. Tatang, sinwertiyan la ditoy. Saan nakanayon adakkel ti kita? Anya trabaho yo aya dita? Narigat? Saan ba? Aguray lang. Kaya nagpidot. Ha? Aguray ka nagpidot? Kastalaan? Huwag tatang. Nay. Mayata. Ay, aguray ka nagpidot lang. Easy. Sige nga raw, agawid ak inton sa badaw. Agawid ak iti malam, tao may kay sukunain. Malaga raw. Urayan ka, agawid ka nga, agawid mo sa badaw. Bye. Huwag tatang. Bye! Nagadumot ta alaam abado mon, Arturo. Adwa? Inalam samot amin abado mon. Ay awang kastek siguradaw. Nung ngayawan danumda jay. Awang paglabak iti badaw. At least, ura dya aglaba. At dalat tayo suukaw. Tintumag nga minapapalam. Tal na ka mambag. Hindi ka kagyaman ta bumaknang tantaon. Sa asawam mo? Isumay! Kita man ni Mauro agayam ni manugang ta. Baknangan, tadakkel ka no ti sweldo na. Apay, anya trabaho yung kano ijay aya? Aguray, ken agpidot ka no? Aguray kan agbidot. Adakit kasta trabahon? Tadda nga road. Anyat urayam kan pidutam. Tsaka mau. Basta nalaka lang ti trabaho. Kendakkel ti kita.
Ay, naapala talaga di Ma'am Roda. Si Moro to ni asawam. Baybayan nyo latan nanang. Pagbigyan yun. Uray kat sumagmamanumat lang aldaw tikawan na dito'y barangay tayo. Wen angam kasanon no kasapulan da ni tatang mong agkarpintero. Anya nga iti ibaga karason kadag iti mang sapul ken kuana. Ay, nakangaglay ti dakkel a kwarta. Nagdardaras mo ta na si Muraut. Bayan yun. Padasan na kanulaang nanang. Kastoy ti panggadan mi dito, tatang. Anya? Basura? Uy, tatang. Ala, agkalkal kayo. Alain nyo amin apakairanudan. Tayin ta ilakaw. Dudong. Dahito yung matinakalkal ko iti basuraan. Ha? Nagdakil asan dya, tatang. Mga nabulok daytan. Saan? Tay dyan ti di nabubulok tinakalak. Anya? Ni tatang tamang luko ako nak. Saman! Mabalimpay na ito'y dudong. Ay, kaden tayo, kada mauraw. Anyat na pidot yung dudong. Tata Arturaw. Adamo basit mauraw. Adaman na pidot ko naputad a kwintas. Inak to ila ko intong bigat. Madlaw nga dakarat na. Ay, kay kwarta mga rodin, ano kaskasano dudong? Barang nabalor tinapidot ko aparay. Da kayo ngay tata. Ada na pidot iyaw. Awamit. May salasan dyan tinakalkal ko. Hanggang aguray kayaw. Apay ngay, nga almanan nyo na kita makalkalyo iti basuraan. At saan nyo mita kukwa? Ah, imbel lang da nga rodin tata. Sayang, no may belang. Pakairanodan tay paymat. Yalang tayaw. Ay, maditikas ta nga ramid yaw. Panagtakaw mula day ta nga raramid yaw. Bauro, dudong. Maditikas ta. Ha? Adan titrak. Ay, unaan kayaw na. Di maray, matikatuga nga mundo daw. Huwag nga ron. Inunaan na tamot paray. Ay, kabayam latamit ha. Marang makaswerte, may. Tanay, di mo lagswertein. Di mo lang makapido, tan iti mabalin ng ilakaw. Manong aldaw na dito yan. Ay, huwag nga ron. Sa pagpupudo, no kas diyang awan makalkal na apakairanudan na paray. Lak, umay kamutan paray. Rogyan tamutan ti agkalkal. Wow! Silpon tinapidot ko iti basuraan paray. Tata! Mayat day ta. Tay nginginain ang modelo day ta. Iso na lang ta medyo daanan. Iso nga rin building dan tadaan ay. May pa day taong. Sika ngay, nga nakalkal mo paray. Day ti manaw. Doa silpon. Kan may sa pendan. Kasla balitok day to'y pendan ti pintas ha. Kan day ti na dadala pulseras. Uy, nakadukay ta, paray. Ay, sika ngay tata. Awan! Nagmamalasak. Ah, ay, awang mga rodi na. Kukwayo man tagtil-til mo, nung maila ko, may dagiti na pido, may. Saan? Di o tagikuan. Ti saan nyo ako kwa? Isubliw dagita na pido yaw. Tatang, imbel lang dandag ito, uy. Apay ta isubli tayo pailaan. Ay, basta! Ay, yagyo dagita. Ta isubli ka dagiti akin kukwa. Ay, inakukusyo mo dagiti na pido, may. Nakipa-public service iti radyaw. Uno telebisyon. Agtatakaw kayaw. Saan mo tatatang? Di yun itunton iti akin kukwa. Tadi dan tumulapagan ano dagitan. Ay naapaw, imbasura da lang aruday. Umangamin tata. Apal yun sa langamin tata. Umapal kay saman. Saan? Tiyak o galit yung mapapal. Basta isublit dagito iti akin kukwa. Napamutang paray. Ay, nagluko ko iti katugangan maon. Ay, pasensya mo maulaw. Ay, gimata ka iti badong bakit. Adapay sapatos mo dita. Na, apay, adamo na pidot mo a basura ka isutin lakom. Ha, gawin na. Ay, swerte-swerte gayam ijay. Ay, di ako nagsublay. Uray ta, nakaswerte ako mag... Apay, anyat na pidot mo aya. Alahas ka ang cellphone. Ang di mo ni bagbag ka ni Ruda. Secret talatan. Anya?
Idlakok dagijay. Tinaglakwak. Isutin shopping kaw. Nay, gimatang ka pa iti balat a sapatos mo. Wala. Naibaglang ako sa rin no. Alahan dakto man ay aninong iti kasal. Nay, barbaron sa amat na sapatos siyo, tata. Nagsilap magtan. Ay, wala. Ewan mo ngamin mauray ko na mga lakan niya kaninaw. Isungaw sa reklatan ngagpail ito'y balat a sapatos kaw. Ay! Bagbagay yung magtata. Ay! 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 Tingkaw! Ay! Ni, sumungad din ti Jeep. Ingkay agluganan. Ay, sos! Sapay nagano ti agur-uray a pasaheros. Ay, sige! Taunak idabalasan ko, Taraye ka o dama! Di ka agtaray, tata. Ay! Anday! Anday, Diyos! Ay, apay na ito sapatos ta. Nagalis mo. Ay, anday! Right, nasakit pa lang kasikat mo, Arto raw. Ay, bakit? Kantipatong ko. Nagsakit. Ay, nanatiran kami na bato. Tinakaisalta ka. Ay, unay mo dayayan. Ay, anyan. Ay, Kakaiso na di ka na disgrasya bayat ti panagkarkarpinterom. ay, Day takit din na sapatos ti pakaisalsalta kamon. Ibal lang mo day ta sapatos. ay, talaga nga'y bulang ka. Nagalis magkayam na dyan. Nagatang ko. Iso nga'y palapal kong taon. Ay, hinak man gumatang iti bulilit, tayo so ti sidaan may. Uray hap kilo laan. Juna! Ha, ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna, kumusta? Ha, Ela, si Kadayta? Wan, ala, apay, di nak mabigbigan. Ala, apay nga mo daw ka. Kan, nagpatato ka iti kiday mo. Kan, naglabasit mo tanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalip-tato ka. Ala, tilay bagbagamot. Lapis la ang tinyugad ko dito'y kiday ko. Kan naglipstick aklaan. Pimo daw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay, kat gagangay na ata nakakulungak batla ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Oho, imposible Jack mamati ila. Ha? Ay, oh my ka, taing-taag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Saanan, inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kaming dito'y lugar tayo. Kasta aya. Ang ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nak matlatan. Unay matday tapa ng mingming mo kanya kon. Kas ano kat, birbiro kak dagijay kurad mo idi ditatangad mo. Awam matang. Kan apa nga agpay sungapin mo daw ka. Imposible ang sabon lang dayta. Oho, jackpot yan. Sabon kan lotion, Juna. Kan kasi iti imbaga, sa anak amain initan ije Manila. Sa anak arumrumar ije pwesto. Oho, nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible Ni, apay aya din nakpa dyan, friend. Kan imubing ka pa'y. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubeng. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nateng ata na esemak ngamin iti kakasta. Oho, nga ta. Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangan takit din. Adamot us-usar akrim iti rupa ken sabon. Dagitala ti usar ko, awanen ti sabali, Juna. Nagawin magayam da ilagay mo dito lugar, te bakit? Wan, in librinak iti merienda di kalman. Anya mo di in librina? Halo-halo laang kan may sanga siupaw. Ha? Una, mamangan mo dyan nginaan mo't a restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na lang yung kwartana. Takitak tay logan da. Tay nangina klase ti logan da dyan. Bran nyo siguro ginahatang da dyan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka. Kan damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Kan mini grocery da dito yung lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan yaw. Hey, amo pa'y No naggap-gapuan na ti kwartada. Ha? Nagrigat ti agsasaukat.
Baka naggapo iti dakas ti kwartada. Ay, apay kasta ka mo, Juna. Negative amin na pampanunutan. Kagpay sumay. Amom ayan naggapuan ti kwartada. Taapay nga bigla nga bimaknang da. Kaya napigsa atin negosyo da di Manila. No napigsa, apay nga rod nga pimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong arag kadwa ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan. Taka na yung agsakay. Ado ti bakra nga pag-alaan iti pang barwin no rasaw. Na, unay ay. Ay, apay nga tangapin mo daw da nga ila. Nangis-ngis da jay idingim siya. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wano, ay, anya nga ta. Rabing Juna. Sumanarabing kapayla dita. Umay ka kagita ta maturog ta. Ay, maturog ka kadidita. Apay niya po, wow. Trimak to'y kiday ko, tapi muskul manan. Hey, sapay pumanulbos ka ka maturog talaga ruday. Na, ata nag-lipstick pa ay. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpinta sa malatangam ni Ela. Kano sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas mo taon. Anya nga tati inaramid na ijerupa na. Birbiro kag ti pimintasan na. Kit-kita pa'y no nagpatangos ti agong. Ngam kasla saan mo. Inak man ki di gayam agpakulot inton bigat. Njak itulok nga napimpintas day jay nga ilang am siya. Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko day jay. Imbobing matjagay mo ang naggapoy jay Manila, Juna. Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simiksi pa yan. Una, ta nagpakutong. Kun awan mo tayo naglawa apikas itirupa na. Nagparito ki day jay. Pati jay bibig na, impatudok na day jay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jerupa na. Mabiit man lang, Juna. Apayakas ladagoram kinila. Di mo't gayom mo day chay. Da kayaw tagkuy-kuyog iday. Idi tahan pa'y nga limastog. Ngam tatawa na, naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam mo ki day, ngam jak maklon nga pimintasan. Kano na pimpintasak ngam isuna. Na, una yan tikas na pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umon nga ubeng, itikas na nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Isu nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay tikulot, tanangisit ka, kanbasit ka. Ad-ada pumandek ka, nukulot ti buok mo. Anya matikas na nga istalyon, nana. Anak dak, ngam uyawan dak. Ay nanak ka, saan ka nga uyawan, ibagbagak laeng tagpaiso. Papukisam kit dit atid dag-abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw. Jak kayat ti unat. Napananmanan ni Juna Ruday. Ay na, napan nagpakukaw na nang. Anya? Ay, nakitak tay naka-offer alalaban na. Idi payla namin sa nakalman dagijay. Oh, kano busy di anak yaw. Busy nga. Busy nga agpapapintas Agsasaro no ti paparamid na. Nagpakulaw. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Hindi, amaw no niya sumarunong ay paramid na. Anya? Hindi na ngamin kaya tagpa, tiwitipak na nga gayim na. Di na ito lawak nga ratapan da. Kano lumanusyon nga uray rabi ay. At ginatang na whitening lotion. Kaya iso tipul-pulagi na jerupa na. Ay, bagbagaan man di asawa amruday. At ang amin style na adi na kaya ti agpaatew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimmintas di sigod analaad agayim na. Nalaad ayamo ni Ella, kat sigod mo't anapintas day chay. Wangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti kaya pintas na. Ngami tatapin mo daw akarimwara di pintas ti rupa na. Banag, asan akayat ni Juna, tadi na kayat ti maatiwan. Way. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sabali da diyang asawa. Naapang! Nauyaw, kinada mo palpalangwad na nyon. Wen, amo kon day tanga ugali na. Talaga palanggod day chay.
Nga oray awan mo, ti maipalpalanggwad na. Iso asaan na bagay ti bumaknang, ta sigurado ako maro ti kinalastog na, no pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan, Jonah. Sa bali manan nga style na kulot mo. Nagdadakkel ti kulot na idi. Ngem ita, nagbabasit man. Bagay ko laang, Maria. Anya, mataawag mo? Kat isumit, Maria. Ta Mario nga ro ti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko namat, talabang banglo. Kat bagay ko ka di ti kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella, bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo, day, jay. Kasla aglat-latay. Oy, saan nagbayat tupay? Kan nakita dyan many grocery da? Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto ala ko, Kan, magpaarami da ka na ti bakery da. Anya? Ay naasinsado dan. Adon ti negosyo da. Kan nagpintasan di balay da. Ditakan. Ay, papanamon ngay! Shh, oy! Durubab mo, day, ta Mario. Ay, makapasurun dagiti ipupos ni ila iti FB na. Awan laka, picture da iti asawa na. Anak kasusweet da. Ay na, masurunak. Pasikat at talaga da ito nga ila. Mapana man ki di iti balay da. Sika maggayam ti asawa ni ila. Aggayam kayo gamit ti asawa? Wen, idi. Awan ka di pa'y anak yu kini ila. Ay, awan pa'y Jonah. Nabit kami pa'y mo't ngamin ngagdundin na. Ngam nagkasar kayawn. Wen. Kasta aya. Sa bagay, ada makit di ibagbagada nga analmentat ta. Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbaga kini bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anya doy ta? Nagsikog idi nga balasang. Ha? Amom day ta winuhaan. Nay, sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siyak tinang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. Nung nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Wen Ardel, ay sos. Diyak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day ta tanagayam ko garod. Amok amin nga inararamid na. Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na. Taluda. Anya? Ngam jay laang may sa tinakasikog kanya na. Ardelanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan iti arubayan nyo. Oy, amom ngay, Mariaw. Gimatangak bikiri da ila. Nabanglos mo jela ko da tinapay. Anya? Kasano na bangles? Naramanak. Nag-alsam. Madlaw nga expired. Kat, imbagang kumaan. Saanon? Tabaka ibaga na nga padpadaksek. Anya? Hayawan da kitang agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabanglas amakan. Imbagang kumaan, tapno amuda. Saan nga road? Tabaka ibagada pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jila ko da nga dilata. Expired mo lang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanya. Awan kinapudno dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dalaang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Asino tinang ibagakan ka iti kasta? Tagsasango tayo atal no. Diag pa'y sulang ti bagam, ha? Mapakawan ka, basta agpudno ka kanya. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day tao no asino man day ta. Panang dadaal dararamidan na. Nangagkumot itay na ilakan ti asawa nang agsubsubag iti parangan da bakay. Ngarud kundi pos iti FB na. Sweet da nga agasawa. Ngam kanayong gayam ti panagapada. Diyak mga minangag ti pagapapaan da. Tamabaina nga umasidan. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Ang ay namadlaw nga agsubsubang da. Hay na, ijay FB dalaang nga sweet. Ngam ti personal, kanayon da nga agapa. Siya ka aglibi tinagayab. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapada. Na minsan mula na po utak ti panagsubang da.
Ay na, masigurado ako nga aksasaro noon ti panagapadala kay. Uray po utam to'y kunak. Ngarabyan ka man ng asimang po, Juna. Nangalaman di tabado, maun. Gatang kalagatang iti baro akawis, mau. Sapay madlaw nagnina. Apay pangalalam ti gatang mo ay kadagita. Pati tabag, mau, nay. Barbaro manay. Ala, kung diminisker kamutoy. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi to'y asawam. Ay, pangalalam iti pagpapapintas, mau. Ada nang sponsor kadagita. Tasi na, Gayem ko di abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu dayjay. Nini, makadkatlawa ko na. Diyan lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, hindi ka na ayaw na pa nagpabarom iti gamit, mau. In libre nga ro ti bisprin ko di abroad. Dagulit ka mga asawa. Nay, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa ila kanuma nga ipus na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti akong comment iti pus na. Puro sana ultima basam a comment. Inakman manan kasarita di asawa ni ila. Kinapudno na. Dandan ni pinikot ni ila ti asawak. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adun asinulisog na ti asawak. Ngam saan ay Sige, manugo. pay. Padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunak man no kunam arimwar ti asawam Ardel. Imbagak lang ti kasjay, tapno nawaya kalatta amang padakes ken kuana. Ha? Amo konti ugalim, Jonah. Manipod na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag akon iti may papankan ka kadag iti karuba dito eh. Ket agpapada ti ibagbagada. Talaga man nagpadakas ka, kan chismosa ka. Nay, Okay lang ang kanya. Nga uray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpayso kumalang ti bagam, Jonah. Di na kumamot padaksan. kwa? Ayan ti ebidensyam kadag iti pamadakas mo kanya. Ipakita am, Jonah. Kwa? Sige, dita kayon. Mga ibabaing kamay. Apay ay ha, di mo may ikat ti kasta nga ugalay. Naglaing kang agpadakas iti pada mataw. Bakitan kan? Di ka pilagbalbalay. Ruday. Apo, tao po. Juna, nandiyan ka ba? Ay sus, aglumungak. Ibagam nga awanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay, sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Juna? Ka ikaw ngay. Ako din asawa, Juna. Nya! Sabi niya dalaga siya eh. Hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaon. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan. Pimanawan da di alakay. Ala, ako kusam amin nagargari mo diti balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot kan iti lalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak. Ngamjak tinutupan. Nga uray at dadag ito pamanagnak. Kitam dagiti ladawan nyo ha. Ha? Huh? Idilit mo da kita. Madurmang ka man kita ha. Kapo iti itsura yung adwa diti ladawan. Ruday, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit tiyak kabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan? Ala, pumanaw kan? Ay na, ay agyaman na Diana. Ay na, marakop ka. Gapuiti kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agla ka ngay, Benny. Ay, uwin Tanay, di mas baalan. Ti kinaragsak ka. Sika talaga. Ah. Makaisa makmat kan. Ito bigat, agpasyerta tagdikta. Rambakan tamot ati umuna nga aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Untatang,
Ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Day tangamin ti kayat ko iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na naggapo iti pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Tatang, ngam nagawid ang? Di na kanu kayatin tagtrabaho. Maya, kay. Ha, nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada la ka di unayan na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasamot ti do atawan na panagdatong ko kang kwa na nga eh. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-ararimiti na iti adayana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaran. Uri adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararam ko iti silpaw. Kita inyo man. Kaya na siya mo ilakanyag. Iso na karagrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, dayana hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta ha? Kaya baga ma ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok iti bagyo. Saan ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na. Wan, Benny, nagsina kami. Awang problema iti day, Dayana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Iuray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. agyaman na, man nakaawat kagayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikug ka ko lang. Wan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikug ko. Kinalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngamsaan matgayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Awanan ba hindi, Jay? kastaya. Masikug ka gayam. Wan. Ay, Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kasken ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka mat agtagtagarin. Agsao ka mat Anya nga iti makunam ita. ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak ka natanggang pagay. Agawid ka adagosan. Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Punta tang. Uray sa anak agwapo kaya dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Kaya tagapit iti saan ko nga mula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao para takopa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta sang ko masikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mo nga main. kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunaking ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay gawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Gawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw.
Ha? Alam ang garot insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin sana. Ta, inak po guys. Di ta pa agawawid insan. Ta, makisala ta pa inton rabi ay. Ado, tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kita lang. Uray no bigat tantong agawid ang makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy, aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wan. Ay na, nagpipintas ng paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas day dyan insan. Ha? Apay adapay kabsa na. Kaya umay, tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas day dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na kain insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lakta matigasat mo kan kuana ha. Tay ko na nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ayos tayo niya. Ison, ti mangyam amoy ti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik na kagayata ko ni Tiday ito babae. Nagpintas niya. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ha? Ay, kasanungay ang adlaw mo, Aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, saus. Ay, narakop na kunyaw. Ay, na. Ay, kanya pala ko ngay. Arako po, matanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da ita, manong. Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan, ayat tangaro din, Aday. Kahit inaklod na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday nyay. No, dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak ko mama maiturag nagdatong kang kwa na. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy na dahagos ti sumba na. May kaduan anubyong day ta, binay. Asawa nga rodain. Tapno saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay tabalasang. Sana kas ni Diana masikog magayam. Plano nagpalukwan ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kinuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog akas ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kumayatan Nay, sika maggayam ti sarsaro mo, insan Benny. Ha? Sumipngot nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapigi bangkag mo. Wani insan tayo. Insang buko sinibugan. Dagi mo ulak ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumar ige balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa nangasawa ma. Ewan na. Tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasar ka. At
Sarsarong karam matla ka di tinubyam iti lugar daw. Gawin na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat iti talong kaw. Agagawa ngaming agurnaw, tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita mo. Tamangan no maliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako kiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni ipagmo, insan. Ada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipagkaw. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipagkaw. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ininamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabayin ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanya. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Iso mo ilasag paminsan na makita ka dahil kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalanan ti kay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga agladingit kanto laang insan. Iso, baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang baga kanya ka. Tikas ta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara, masakitan ka. Ingagaram! Ha? Apay, naumakan binay. Di ka mag-araraman. Naginanak pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawang mamapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan, basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kaw. Ay, tatang. Nadidigra kaw. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat Benny. Insan. Nakapimpintas ka. No, kaya tinak ikasar ka dagaws. Adornong kaw. Kaya't mo ti bakatakas kanya. Wan? Awang mo binakitan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tay kasarkaan ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to pa'y agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. I love you. Ala. Pinagbatamatan din ang kulap ko. Amangan no makita na ta. Kay batanday tao. Yaging gaadi na aklunan. Ori makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta. Agayat kamutang kanyak. Ala na? Aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpatnag, Benny. Sigurado ka, Binay. Asawaan ni Ispay. Huwag nga rin. Apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga binpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga min ni Nanay Ispiso akastak ko na yaw. Ay, tilay pagbagamay. Kursunada nga.
Kukwam lang ah. Natulagan ti kasaryaw kun insan binay, nanang. Wan nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Jak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa, nanang. Bigla na dumteng. Awanan ni ti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti, Na, kunak no da na biro ka maon. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Neh, apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudahan ka nakan. Tanay, ay, di magawid din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, uncle. Eh, kuna naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na ngagsublimot ladagos iti kalman. Ngam di mo nagawawi dahil. Ay na, diya mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da diya tao. Hilo tatang. Ay, hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Ngam magpalpaliwawang ka. Ayan nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sasabumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay kas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Panjangay! Da kayo at mga kasar kan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige tatang, bye! Kas day tirumbang ka da ko ada. Tapno reknahan damay timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mau. Apay pagbainan nyo ko ma. Nasaki ngamin tinakam ko ay tinaramid nin sangkaw. Inggagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna batakas jay ti ugali kan trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam, ti pagsaksakit ang tinakam mau. Amo na! Imposible at inamaw! Mamati ka mo ka! Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo na dadaka sa magpasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, Mike! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan. Pangasim. Kwa! Ipakawanan na ka, nana! Nga masapon nga linipat tama! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa! Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Nya! Ay! Asino takadwa masimbang pengay, hay may. Damagin nyo at tatang! Nagluho kan. Ay, anyat nagan mau balasang kau. Wendy, tata. Ay, gayem mo to'y anak may? Nobyok ni Jaime, tata. Nay, kastaya.
Ay, nagloko kan Jaime. Nubyang magayam to'y kadwam. Ngam apay ngay adi mo yam amaw. Ay na, nakiam mo kay lang aruday. Wan, iso tinubyak, ni Winday. Ah, kasano ngay naram na katoy anak may. Di na maamu ti agaram day tao'y balasan ka. Kwan. Apay masapol at damagan nyo day tatatang. Basta asawa ko ni Windy. Malangaraw. Dumanon tayon. Tagkasar kay kidain. Ay na, saan ang takasar? Anya. Ada kekastaan. Ada mo maparti ababaw. Ada mo't urnong mo ijalkan siyam. Binagkat kau, dinagdak ka lakawayang ka. Na, ay sos na pumpunong saan. Madula amin. Saan ang masapol? San ayaw Windy? Apay masapol nga kasar tapay lang. Un ay, me. Urek din natala ko, ma'am. Manyak mat Ha? Agkasarta pa'y nga umuna sa tanto agden na ay, me. Anya? Didak mo't la palubusan dagiti dadakkel ko amakiden na ka. No dinak pa'y ikasar nga umuna. Ha? Ay, wama nga men, hay may. Anya, di mo pangayatan iti kasaraya. Mabay na. Nagadunto man na taon. Amuyo mat nga allergic ko ti tataw. Adula amin mga maum. Basta kasar kayaw. Lakay, at danay baga ni Jaime kan ka may papaniti kasardakan ni Winday. Nga. Kunanamot aditay kano agawisan. Ah! Tayla kano mang kasar kadakwada ti pakanan tayawn. Kan may sala kano aparis aninang kaninong talaan tayaw. Isukat ti masursuro tayo. Data ti matungpal. Data ti dadakil na. Adanakam ni Jaime. Kat no lumakayan abaraw. Pagbalinam to madakas laubing habasait. Among mata na atap iti tattao di anak ta. Ay, kasano amay ruam nga ino kasta. Anya, maalala na dita bain-bain. Ay, mas daawak la ang lakay. Kasano nga ta nakaaram di anak ta. Kunaklan naglaklakayan na baraw. Diya, mga amaw, bakit? Imposible, may tani Windy tinagaram kang kuwana. Inaram na siguro iti text Saan nga iti personal? Ay, mabali na kasta. Ada mga ming kasta. Natured nga agsao iti text. Ngam no iti personal. Kasla natuktukan abisokol. Anyat pagbainam ngamin, ay Jaime. Kasarlaang mo. Tak kaya nga do tagbuya tattao. Jay lamang kasar kada tati bisita tayon tao. Kanjag paris aninong kaninang ta. Asino nga iti alaan ta aninong kaninang ta. Dagitay baak akaaruba may. Dua abak dagijay. Bakit kinlakay? Naimbag dagijay tapadak ama nagbabain. Di ka nagawis iji lugar yaw. Dananang kentatang mulagan ti ayabang mo hinday. Anya. Pasensya ka na. Sabi ko matamawatan na. Di ka ko magumurgura Allergic ko ngamin at talaga ti ado ataw. Agling utag iti nalami ice. Ala makaamu ka nga rod, Jaime. Siyam ababoy ti mapartinton kasaryaw, Jaime. Ha? Nagaduma ngay. Kataltalo mo lati bisita tayo intong kasar may. Tay mang kasar ka na kamay. Kantay doa abaak aninong kaninang may. Yawis ko kadag iti tatao ti kasaryaw into no may abulan. Inya? Apay ngay? Unay kay mutay. Imbaga lang haro da diyo yawisan. Anyat ganas mo nga kasar no awan mo bisita. Isupay ti iti aparwad. Apay, no makaurnong ka iti 50,000 aparwad. De, isupay asukat ti maparti ababaw. Takayon at yung kasar no kaya yaw. Na. Ay, unay ka ti kasta pa nagsungsong bat mo, Jaime. Kan, kasano ay kapilitan tama nga may. Sabada kayo tiyag kasar. Ngamda kayo ti masikuran. Bayan nyo ngamin na siyak desisyon. Ay, di ka madaragan. Siyak ti makamaw. Siyak ti mang paturod kan kainton kasarmaw. Ha?
Mang paturod nga? Basta, adarami din tayo ton kasar mo anakaw. Tumurod kan tao, ure adu ti tao. Ha? Umay kayo ito ton kasar ti anakaw, paray, ha? Taas si ti may saan ninong, wine? Ay, kuhin na, paray! Kaano aya? Inton danda ni agtapo saan, paray. Ay, tayo regalo ma. Di muli lipatan, wine. Ha? Ay, una, paray. Basta masangok to ti mapanggumatang iti regalaw. Ay, ay, no di mo masangaw, ayos lata. Ta mabalin mo ti cash. Ha? Eh, siyak tupay. No mga anakak iti kasar ke kwarta ti itidgaw. Eh, kababaan mo ta 2,000 ano agparwadak. Ha? Mabay na ngamin ngagparwad iti 500. Wano 1,000. Isaw, kababaan may ti 2,000 nga itidgaw. Kastaya paray. Wan paray. Ay, sige jak agpayagain, tadapay papadak. Basta namnamaag to ti kaadama, inton kasar ni Jaime nga anak kao. Ay, hello, Maricelina. Ngay, pare Bertaw, si kamot gayam. Ay nasumrek ka ko na kuma. Ngamadama ti dalus kaw. Kat na inikat ko pa ila dagiti sofa di tasalas. Ay, saanen maray? Umay kulayawes, ti masungad akasar ni Jaime nga anak kao. Tingay anak mo iti bunyag. Ay nay, kasta aya. Ay naimbag man ta mga asawa mo't laangan ni Jaime. Kunak no talaga nga agba ka na baraw. Ay, mga sawaan di anak mo iti bunyag maray. Kasi kanto ti may saninang, Ha? Kat di madublen. Ninang akon kin ni Jaime. Anak ko iti bunyag. Sa ita, anak kagmanan iti kasar. Ay, uwan awan dakes na. Amok ngamin agalanti ka amang tid iti parwad kaid. Ha? Agpadata, adadakkel ti mait itid na parwad maray. Taure siya, ay mabainak lamang tid iti basit na parwad. Sa bagay nanginam ngaminan ti magagatang ita. Kurang day ta 2,000 nga grocery. Ay, wan nga rod ngimi na amin ang awan tinalakaitan ang maghatang paray. Ayun maray. Iso ano siyak ti mangted iti parwad ket kababaan ti 2,000 pesos. Kababay no mangted ka iti basay. Ha? Ay sige maray. Ay jak agbayagan no di mo masangot ti gumatang iti regalaw, mabalin ti kaas. Tanay, agpapadatay abisi ita. Sige, agpatuloy akon maray. Tanay, dapay papanak. Nagadumo dagito listam nga sponsoren, Bertaw. Ay, una tapno masubot di siyam ababoy. Anya? Ay, sapay saan nga aga-asawa dagito Paris mo. Una, tapno mang tadamin iti parwad. No agpares dagiti agasawa, di may sala ti parwad da. Anya? Ay, una yan day ta klase ti panagpampanunot mo. Ay, ipos mo ki di iti Facebook. Tapno, ado ti umay iti kasar. Ke ado ti mangtad iti parwad. Amom lang nga rod na sana kayat tiyanak mo ti ado ataw. Tama nagbabain nga rod. Agawis ka pa'y laan. Ay na, siya ka ti makaamaw ka ni Jaime. Tumurod to day dyan ton kasar na. Nalakalaang ti remedy, ako nada. Remedy manan nga. Ay basta, siya ti makaamo iti anak ta. Ay nga. Oh, Jaime, di ka mo't makaidnang. Wow. Apa yan? Ay, may tatang nagawis ti ado at tao. Ay. Kanya nga aglingitak manan iti nalamiis. Agragsan kakit di. Takasarta ita, Jaime. Sapay awan pa'y mo timang kasar kadata. Awan pay, maladaw ka no basit. Tada nakataktakan na. Diyan ko mga umumayay. Anya? Ipospuntan sapay lati kasar tawin day. Anya? Adda ayamat kasta. Lepasan takit din tapno malpasan. Ay,
mataktak ka upay, ti bang kasar ka na kayo, tanda emergency na. Ibagayo ata di mo umayay. Anya? Apay manan aya? Da kayong tumang naman. Imbaga lang aruda na di kaya gawes. Ngam, nagadumot tayo nawis yaw. Nagawit tayo din. Ay agtal na ka man, Haymay. Tilay bagbagam. Adan sa bagbagtiin maun. Ala, umay ka, tanda itad kukan ka. Ha? Umay ka, mapantay di likod. Darasam, umay kan. Apay tayo ito yung arak, tatang. Ala, inumumon, arub ubumon. Di mo aging inumit yung arak. Nagpait. Ay, ano sa mo na? Ala, tapnusan ka nga agnermyaws. Napait na ron. Sige, no di mo inumunday ka, ag nervyos ka no madamdama. Saan kami nun tayo kasar-kasar? Sige, panawan na ka ni Winday. Sinaan na ka. Ha? Kaya mau, ta sinaan na ka. Kaya nangarod ti pa kasarkeng ka. Ala, inumumon. Tumurad ka no inumum daytoy. Kaya ngayon nga ron ti basaw. Awan basaw. Arob ubumon. Daytoy. Sige nga ron. Arubo ko na. Addan tay mang kasar ka da kayo, Winday. Ayan nga dahay may kantatang yawn. Jak nga rod amo nanang. Napandamot ijay likod itay. Ni, dagiti da magaya man. Adan tayo mang kasar ka na Jaime ken Winday pa kahit. Addan mangrugin ti kasar. Anya ngayon nanang. Maya mata balaw ma. Na, Bagbagay mo. ay. Apay ako man natawa ka, Jaime. Jaime, nabartag kan samot. Basi lang. Pinainom na ni tatang. Berto, apay ngay abinartag mo ni Jaime. Una tapno tumurad. Kita ka na awan ng babay na. Ay, nala, agsagana kan Jaime tamang rugin ti kasar. Anya huwayay. Rugian tayo di kasari na. Kasar na kaon. Napayagan na makasasawa ka. Jaime, ni, Ala. Intayon, ta mga numausawan. Mabain tumanay. Sika lalaki, awatan matlakadi da ito'y babae, kas kapisi ti pusom, ken katakunay mo iti agnanayon. Windy lang ti na yan ko babay. Awanin sa balipay. Isuti ayata kaginggat ingana. Uy, kunti sumbat mo. Ay, pasensya. Maragsa ka na lang gamay. Tama asawa ka. Makasawa ka. ay, kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti seremonya ti kasar. Ay, nagbayan ti seremonya. Takasanaw, saan mo't ang makasumbatan na imbag ni Jaime? Kumanatawa mo't. Kahit naragsa nga road. Binainumam ngamin ni Tiara, kiso akas jay. Mayat ki di kitam ke na po kaw tibay na. Timura di ti kas taunay. Ay, ala, mapantay di balay. Tarugyan tayon ti agawat iti parwad. Bakait? Ay na, parwad adagos ti pampanunutam. Jay makan nga ipakan mo kadagiti tao ti una apanunutam. Malain tayo nga rudaun. Nay, sikat ti pusga ka para lista iti agparwad, Elena, Wan, Uncle. Adto iti ballpen ka notebook, Ni, nagdakkel mo't a notebook daytan, Uncle. Naglawa lang arudan, nagatidog pay. Kay kawanatap no, mati mailista na agan. Ha? Masapul ama po no'y tinagan da ito, Agayab kay tagparwan. Di kag bain-bain,
Wala, Uncle. Di ka madanagan. Taikan kay titangdan mo nga agilista. Basta lalaingam ti agilista. Kurang t-shirt. Babaraos. Do you like pie? Ibagayata. Pagkatangay. Ay, husto daytan. Inta maturugan. Rabiin. Ay, una ka na maturo sang wag pa inang ito'y babaraos. Danggayak ina. Nabartag ka, Naime. Panahon naman, di tayo kulan eh. Makaramang ka kanya winday. Nay. Aw, anya. Ado madla tinagparwad ilay na. Win, Uncle, nagado. Kitaan nyo ti dakkel anok bukyaw. Nagado apahina tinasuratan itinagan. Ay, wan. Ay, agasong pantay ta. Ado nga minti dimar ay Uncle. Ay, huwan. Ado ti inawis may. Ay. Naimbag ata sana natukul ti aklaw. Saan? Tayong close minti pa nga, hindi may ibusan. Anya? Iyag mo nga rodan tinutbok, kanday ta box, anakay kan iti parwat. Rugya kong bilang. Ay, awanan bay, dagidya di maray iti kasar. Ado ti kinandangam tayong parwat da. Ay, tangiwat mo. Di ka lagbain. Inton adda makangagkan ka. Ure mangagdagtag pa'y sumait. Hop! Anya pailat sa pulam ay ahakat danda ni amin sa matadim maray iti kasarkat ng taday ti parwad. Wan! Adugag paisaw tinakalistaanagan dito yung notebook. Hanggang sagsi 50 pesos, mate. Sagay sala, dagitay sagsasangagasaw. Ay kat anyat mabalin mo nga no isulat na baulanda nga intad. Saan na day tati pagpupudutam? Ay, awanan. Lugay. Saan na nasubot di na parte ababoy? Ay kat talaga akasta. Gaghangay na. Tanagpapaskan ka nga raw. Ay, dinanog da. Balsag din ang danog kanya. Ay sus, nabartag ni Jaime asim magpert. Nanang, tatang, agpakada akon. Agawid ako ni Lugar May. Apay nga iwid, day. Mabutang akon kini Jaime. Nakabutbutang matgayam no nabartag ti anak yaw. Sagay! Ay, ala, ay napanan. Ay, sus. Isikan tumang amin, Berto. Basol mo na itaw. Eh, basol kumanan nga. Kawan, insurom tumang amin ni Jaime nga uminom iti arak. Anya nga ita. Iso basol mo na ito, mapaspasama kita. Kastoy ati cellphone. Nagmayat. Day, nangalam di ta cellphone mo suling. Kabarbaron sa. Ay saan? Inted ni Roda. Naumaan na a cellphone day taoy. Gimatang ngamin iti baro a cellphone na. Ay, wait. Mabigbig ko na ita cellphone na. Ang hindi mo sa mo nga aramatain. Igmaw ta siya ti mangusar. Naglaing kan. Inted nga rod ni Roda kanya kalaang manaan. Narigat nga operitan da ita touchscreen. Marigatan ka. Ang mga no abutam ti 5 abulan sa amon tumasuro ang mga ramat iti da ita cellphone. Naimbag kanyak atapas lernerak. Si kangay islo lerner ka. Ay na, amo ko na. Naglaka. Insuro na kun ni Roda. 10 minutos lang nga insuro nak, amo kon. Mala, panawan nak dito yung tag-selfie ak mampay. Anyan. Duwata mga rong nagpicture. Na. Padasan taman ti kamera na day ta silpaw. Ay, kuwa na. Day talaga yam. Pagbigyan ka Sige, mabitlaan iset ko ti front camera na. Aday ta. Agbilang ak 1, 2... Ay, ups. Aguri ka. Pag dinagkatantamit adagiti rupa ta. Madula amin mga style mo, mat. Alaki din. Sige. Talmagamaw na. Aday ta. Kinaman. Wow! Nagguwapo ka talaga bakit? Ulbod day to a kamera. Di na ibaga tagpaiso. Iso di mo patpatsin. Balingbing day to a kamera.
Tagwapo ko na nga oray sa amag. Ha? Inyaramidan kayon iti Facebook account yo, nanang. Ay, makapisbukak nga rodan. Katuan mabiit lang ta isuro kayo, no kasano ti pamayan nyo. Isuro na mamangag Facebook, Dudot. Umapalaki ni nanang yaw. Ha? Dahito tinalawat ti screen na cellphone. Isuro na mangag Facebook di tayo. Ay, kwa. Yaramidan kayo pa iti account nyo atatang sa kaisuraw. Ay, baron sa mo ta cellphone nyaw. Wan, hulhulugak iti binulan. Ah, gasta? Nay, napintas mait. Wala. Ay sige nga rodan na. Darasam tayo isuro na kaon. Ay, kwa. Mabalin ngayon itong bigatin tatang. Ada kumapay papanak ita. Kalaman langin, sanan. Kababait mait. Mataktak kagapo kanyak. Rodan! Ayan mo, nakaw. Umay ka. Kasi ka man timang isuro kanya kaon. Talaga asadot na itang asawam. Uray sinamon, no kwa. Ay, awanan. Sa bali man ti Jardan. Agkakanat man ti bagbagadan ni anak da. Kahit naisuro mo ilan ni tatang, bakit? Wan, Dudot. Kaya nakasuro mo eh. Medyo lang. Takasano, malipatan namot dagiti isuro, no kwa. Kurang ti may nga aldaw apanang isurom kang kwa na Dahil ta makatawan, mabalin siguraon. Makasuron taon. Nalabas ka mo't lakay. Kasla nagtabad mo't launa yun ni tatang iti panagkitam. Nalaing mo't yama ka. Nga uray kasano. Kawan mo bakit? Nalaing mata talaga ni tatang. Iso na lang. Tanong may papanan iti computer. Medyo marigatan nga isuro. Nungay kayat ko tiagipos iti picture, Roda. Papana nga di tayo. Daytoy ti talmagan nyo tatang. Ay, Sakay tumapan ditoy. Talpasan na. ay, nagriga, mate. Malipatak. Isurat ko laangan. Tapno saan nyo amalipatan, tatang. Ay, sanay. Minton maminsan tulaangan. Makasuro kay tumailaan. Ay, Roda, agawid ka. Antayin kay lutuan di asawa, tanay aldawan. Diyak pa'y naisuro ni tatang, nanang. Ay, saanon? Sana bali tamok mo tintag Facebook. Dua kami ton iti account ko. Agawit ka na nakaw. Doon na yan tinataktak nga oras ta. Ay, jak ode kabisado agarawan ti baro asilpong kaw. So asanay, inton maminsanay. Maki-Facebook ka langan kanina ng mau. Sige nga, Rod, tanay, panagluluto manan. Agawidak nga, Rodan. Ala, Rufo lakay. Kachat ko tay bakit abalasa nga ka nakakidya abroad. Anya, kanya ibagbaga na ngay. Agawid ka nun diti Pilipinas. Umayto ka magpasyar diti balay. Anya, ay sus, sigurado man tayo pasalubong tana. Wag nga road. ay, bakit? Ibagam ta di nalilipatan tayo relok, kwintas, ken sing-sing ko ang inginain Ay na, saan na masapol nga ibagak day tatamunan. Sigurado daytan. Sigud mo't nga day itadman no kasi nga bakasyon. Sa bagay, ay kano nga rod nga agawid ngay. Inton umay alawas ka noon. Ang mga no dito'y balay ti pagdiritswan na. Ay, bakit? Ag picture taman. Tay pakita mi di ka anakam. Isend mo. Ay agbidyo talaangan May mayat. Tapno mangag na tibusis ta. Agbidyo kulta kumangam nalipatak mo imbagan ni Roda pamayan. Isong agbidyo talaangan sa kunto isend iti ka anakak. Ay, mabalin ay Agkawuna. Mabitla nga. Anday ta, agsaukan. Ay, apay nakaunay. Kawan, magsautan. Ay, Linda, kumusta kan ngay kaanakan? Ay, kumusta kan, Linda? Pat-pat gan mi akaanakan. Ay, kunan ni Antim Asuleng, nga agawid ka ka nagayamain. Tay relok, nadadailin taintad mo idi arilak. Kita ti ima ka, nay, awan relo na,
Kanakan, tay bagko awan. Kahit tay cellphone ko gayam kanakan. Adda cellphone ko ngam hulugan. No, addan to ited mau. Mabalin ko nga isublay, tinagutangak dayjay. Tay na imas at tsukulit kanakan. Ay, tay pa'y gayam sapatos kao. Kan lugan pa'y kuma. Nagidimatan. Ay, nalipatak. Lobat gayam itayon. Nagidap mo to. Ay, imbag no nakasib dayjay. Diyak mo ang no awan di ulitan ta. Yes! Hey! Amo kon suling. Nakasuro akon. Amo kon tiag-upload itiladawan. Aw, imbag man ta nakasuro ka mulaan. Nagload ka aya. Ay, Wayne! Nagmalmalam akinalkalikot ko itay. Tawa mengarod bar aramid. Amo kaon! Ay, kumayat Kita am dita cellphone mau. Ado dagiti impos kao. Aglek kamay. Tanay, awan pa'y mo naglek nga oray may siya. Kay, tawampay mo ngamin friend mo iti pisbaw. Prin nga. Kay, dagitay makakita iti anyaman nga ipus mo Ay, kasta. Kasanaw ti maadaan iti prin. Kaag friend request ka Kasanaw. Ay, isuro naman. Nanda cellphone mo, tasyak ti mang kalikaw. Ay, i-request mo man ni kumparik Asimyon. Sigay. Sino pa'y? Ay, ni Roda, ni Dudot. Kain aminan akong parik. Kain kumparita. Kain, ay wan! Ni pa'y gayam kumari Maxima! Ha? Apay mo tanay raman ni Maxima? Adaya cellphone na kawamot. Kan may sa di na mo tag Facebook. Nagadwa malagip mo dayjay pa'y ma Maxima. Apay takas lakaguram ni Maxima ke nagsingpit ka data. Kumari tapay. Wana, tamadlaw nga crush kan ka. Ha? Kay kayat mo mat. Ay, nisuling mo. Ay, naapaw ta nakalagip man to'y asawa ko na ako na. Kita mo na ito ipupos ni Tatang. Bakit? Ala, anya dagitan nga ipupos da. Ang bago kong brief. Regalo ni Mrs. Ala ni Tatang. Pati baro a brief, ipos na. Ang dadamo nga ni Tatang. Ang gagatal ti iman ang Facebook no kasjay ang dadamaw. Una, ngam apay apati brief kat ipupos na. Sana balit a barbarumat. Ti maday, no tayo na usaran a brief ti ipos na ay sos. Kababay din dayjay. Bakit? Hey! Thank you kadakan. Hindi ka pala nagbalew. Managregalo ka lata. Ay na, pakaragsakak ti agito iti regalo, uncle. Auntie, day talangin tayan ti ragsak ko. Tabagik mutlangin ti pampanunutek. Awan asawa ka nanak ko. Ay kat, amo nga rodananang kantatang mau. Dito'y balay tinagdiritswam kanakan. Winante, inyawag ko kadakwadan sakbay nagflytak. Ay ka, nasayat nga rodano kasta. Kukwayo amin ng dagiti insangpet ko, auntie, uncle. Ay, di mo itid amin kada kami, Tapos damay isang mo kada nanang kantatang mau. Adan Imo nanti package ko para kadakwada, uncle. Ay, kasta! Ay, wow! Maya nga rod, Ay, thank you, man and wine. Angam ne, jak makapagbayag dito'y balayo atan Talo alawas lang tinaita na bakasyon ko. Iso nga gawid akton, ije balayin ton bigat. Maday ta. Nay, Rufaw, anya nagita picture. Ay, dagito man in-intad ka anakanta. Ninginan arilaw. Sing-sing. Quintas. Sapataos. Kenda dumapay. Na, apay picture dagita. Kipos ko ay ti Facebook. Anya? Ay, picture mamangaron tayo napinta sa bagkaw. Kanda giti alahas ko nga intad ni Linda. Si kalaang agi pusak mat Ang mga regalo ng aking pamangkin. Ay, anyan da Tatang kananang. Pati dagiti na itad nga alas kadakwada kat ipupos da. Sapay madlaw ang inginaan dagito
Dudot lakay, mangantan, nakaluto ako. Bakit? Nakita mo nagitimpos ni tatang? Nagpipintas dagiti rilaw ken singsing. Kita man ken uri ti sapatos. Nagpintas. Adda pay bag. Badbadaw, jacket, ken daduma pay. Isu timpupos danay. Ni, aywan. Ay na, talaga nakasuron ni tatang nga agipos. Wala ngem amin mo laki din ket ipusdan. Ket, bayam ta-proud da nga rudmet. Umapal kan sama ngamin. Saan? Ang Ala, inta ka mga nun. Saan adagi tapos ni tatang ti pakariribukam? Nakaluto kan, Suleng. Ay, saan pa'y? Amo matama kumikumak. Agdamag ka pa'y laeng. Ay, agluto kan taldawain. Mabisina kaon. Gusto pa man na day tapisbaw. Aguray ka akin eh. Diyak pa'y la naka-upload. Agpariga mo ti signal. Ay, agpaada ta. Sa payada ng kurso na da iti impos ko arilaw. Kaya't nagatangain bakit. Impalaran ko ngayon baga 50,000 pesos ti presyo na. Kinaya na mo adagaws. Di na pa'y tinawaran. Oh? Wine! Ay pangalam pa iti kastangay. Kaya ko naman ni Linda at ipresyo na lakanokit 20,000 da ito'y arilaw. Agad, si kaano ilakom? Ay wen, ilako man. Sino nga'y timanggatang? Ni Daniel, print ko iti Facebook. Sino a Daniel? Manamaw, basta nag-friend request kanyak. Hindi kwan, in-accept kaun. Iso nga'y naktuman ilako tirilaw. Hindi, isumot din ti umawawag. Hello? Hello, tata! Si Rufo? Ay, when? Apay? Ay, shit ni Daniel na buyer mo itirilo. Ay, kaya manak na naka-online ka. Ha? Si Kama Gayam, sir. Awan anyaman na. Aywan, ilako yung amin ng alahas yun, tabayadak iti 1 million amin. Ha? 1 million? Agpaiso ka ni sir? Wan, sige, tali, dapat papalat. Ang kita tanto nitong bigat, iti bagak alugar ken oras, ha? Bye! Bye, sir! Ay, Suleng, gatangan na kano amin iti 1 million dagiti agpapares asing-sing, relo, ken kwentas ta. Nagnginan nga'y. Di mo pa'y kayat. Dinto pa'y nagtawtawar. Wen angam nakalunay ta 1 million. Ang mga numang lukloko mag. Iso tinang presyo. Laki din. Isagana tandagiti alahas. Ta milyonaryo tan no kaskasanaw. Gundaway tanay ito yan na bumaknag, Suleng. Nice meeting nyo. Manang! Kasta magking kasar. Iso ni Suleng. Ti asawak. Napintas ti asawa, Manong, Nagasot ka, takinayat na ka. Ayan tayo lakla ko yung Ay, na ito'y manay. Talaga nagpipintas, dagito yung alahas, Istit side na kita, sir. Wow! Mabalin ka din ngayon tayo pa ipakilates, no tunay mo't lang dagitoy. Ay, sos, tunay na kita, sir. Sana PK. Ang mala, tapno the peace of mind, mau. Ay, ipakilatis tayo pa nga umuna. Sa munto itagtibayad, mau. Napanagnakamon, sir. Sana PK na kita nga alahas. Nginginain na kita. Okay. Ato'y ti bayad ko. Imbag ko hindi tabakpak. Ato'y. Kas ngamin. Sana cheque. Ay, may metikas. Tapno saan men na mapanisok-sukat no chikay. Isumot nga rin tigunak. Ay, Suleng, bilangan mo na. Anya, nagadwa at tao. Pagbilangan na kiti kwarta. Sige, Manong. Agdardarasan kamin. Masapo lang makapanawakan. Ni, timaray mutin. Bay-baya mo na. Total, adan ka na tati kwarta. Ikitaan tamangki di ti kwarta. Ay na, excited na ka talaga na. Ay, wow! Ay, nagpuskul a kwarta. Wow na wow talaga. Ay, agure ka. Sagbabaintin sa amat ti kargana. Adda pa isang pipiso iti unag na Barya siguro ati kwarta na dya tao. Ay,
Agore ka. Anya ti bari ko kao. Ha? Papil mo dagiti anda iti unag apaset ti bag. Anya! Ay, kudakon kaid. Dagiti lakin rabaw ti punno a kwarta. Katsad babaeng tipay. Ay, sos delikadaw. Kamatam di lalaki. Ay, hapay ngaya siya ti baon na mamangkamat. Sika ata lalaki ka. Napanandan ngay. Diyak matamon ti tinurong na. Ay, nalilaw na taday dya daw. Ay, hawanan na kiti alahas na bagay. Musikan tomad nga main. Di mo lino ka tan na dagos ti bag. Isang bayapin manaw. Basol mo ah. Kamatan ta. Ay, sa pulan taday dya lalaki. Darasam! Dahita ngamin kahit. Tila ipupus yung ngamin iti Facebook. Anya ngay. Awanan na. Intaraydan dagiti alasyo na nang tatang. Ay, wen nga road barok. Sayang dyan regalo ti kaanakak. Si kanto mga main rofo. Basol mo. Basol ta adwa. Ay, Nagayatan tamot adwa na jay. Saan la siya tinagdesisyon? di ka kidag pampanunot ha? Ala, husto daytan. Di kayon agrikyar, nanang, tatang. Tauray agapa kayo ita. Saan yun ang maisubli dagiti alasyo? Amu yun ton no maminsan. Saan nga amin aba nagkat i-post iti FB? Adda limitasyon na dayta. Naawatan niyo. Wen, anak ko.